Matizong ni Pai 29 Ernie Carbilu Charlie Asong Mati KSA Samson Tiron Atumpen Citizenship Amendment Act Kam Khiasai Kedeng Pond West Karbi Anglong Sadgaon pen Dongkam Mukam Rong Supian Alang Litum Akeng pen Armu Jeng Pon pen si Alang Litum Masusai Kedeng Pond Alang Litum Armu Jeng Pon Hut Alang Litum Ki Hang Pataram Pon Labangki Citizenship Amendment Act Alang Litum Koi Pon Dekte Lapen Mentunista Alang Litum Laso Putak Deng Pon Dekte Lapen Laso Putak Alang Litum Cisong Pon Bomji Pus Alang Litum Ki Hang Pataram Pon pen Pa Om Pon Klub Anpin बांग्लादेशी को बाहर फेंको KSA जिंदाबाद 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 KSA जिंदाबाद 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 APHLC klembang phubang phia tumpen rong atok arlulut pen se alang litum committee seng pon bomlo lason thak thaksi bathizong ni Pai 29 Arnis tami PHLC puluni committee atumpen patir pi bonsi puluni konsi parupon phawam rong pi arong along puling committee alang litum ke seng pon ta force bang rap sai pasti non kan sai ke nang lilong semplen puluke hala bodin pak ke harap popen sejauh nang lasoi pak pen muni nak sky ningkan hoke rap kan itu mau semar pan kita di halang nota dak saya kom salah siam leman puluh te puluh kem jom si paman puluh te puluh kem neji kita halang nota tek kalau rap long saya kom tu laso bodin pak pe sinang tu kodai ta mata pamin yang di Pini itu election apa rupa kalau election pun tangka atau ok nih inura kandidat alang li lak ingkoi bak tangka cini ku nih example tu rong alam ulah mengene kalau somrit kandidat turun po lak ingkoi tangka konane di hari dalam dam po deh rong sorkan ko tangka thok nangji tilo election apa rupa malah tangka kerap gente Kici sum sirap tu ni pobo, nang ni tangka be, kalau kerap tu ni kumala thoi itu man tangka naik bifan lo, ngoben pulosa ni sode, sangkaram naik, ba nili puda misti saro, pupo tangka hang kon pot, lasoba itu pat tete naik, kalau supik lah bang lekap pego de, tapi itu masam tangka ke hang namang itu pat tete naik, so markai pan itu kodai talang nama tanang, ngoben isias ke Charlie nangji. Lahai dari tum cetan erong kami. Non BA pass kami itum goson si isias te pamanu nang jima. Itum cetan nam neng lahat deal here government long son. Asi mo PSLC benda high this kami la sokam bangke anu tina cetan nang ji. Athe deal here government ke kiduk ke lak 1,50,000 ke free lo. Atum pilo IS nang paman ifan. SCS nang paman ifan. Ake joy sekar biang long tapi na sokam pen ne council tu. Bukan prosiam nong sejak kong lokal ke, non puan itu masuk nak klaim klip. Alang tu pulau development ko pulau tek long nonta. Tuar non bang lo tuar akhir noj lo. KSA Inglong Pokolonga Head Branch Lapent Voting Sajer Sport Club alang di tempat patir pi ponsi Matizong ni Pai 29 and West Karbi ang long rong supi warning to alang football coach ang dung di ing samjin pen pacun pon Así, me dejan a morir en celo, me dejan solo en celo,
Waktu mangkame Isamjin Megasolakon Alangi Isarisar Miska Sonjirila Istame Rakatuno Sumacin Hancin Waktu Labangso Finalnya Salong Alangi Isamjin dan Pasukan Siraran Puranton